Good morning, good morning. Hala ithi indonzo mdikane yakhali pikoko. Ikhalele zanzinga. Ongaqulisi. Lithini kaloku? Yakhali pikoko. Ikhalele zanzi, kalele zanzi. Guys, ndikhona nasemsini. Yes, I got my condom. Guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to Mgidi. Welcome to the main function. We are cooking. Sifike lapha ngo-4. Sifike ngo-4 but my phone. Yabona nisebenzise iphone kabani bani. My phone is busy. Because of the space. Ithini lento eniyobeka umngqusho guys ningasifaki imbotyi na. Uzoba nembotyi? Benigqibele kuthiwa kuyothenga imbotyi ke sasa. Umakhote lapha uzobuza zophekwa zodwa kaloku ngesibesa. Hayi no zophekwa zodwa. Nasiyibhekile. Iyathi. Guys, welcome. Enjoy the ceremony. I'll enjoy the vlog. I'm just gonna take you through the preparations now. Yay! Nip. Yo. Oh, Mrs. Dlamini. Hi, Mrs. Dlamini. Look, vlog alone. Look, vlog alone. Brian stand. Yeah, sure. Brian stand nazo ziyawuza. Because last time we were so late sana ke Brian Ntondo. Now siqonde ubatsho ngumlilo mawubekwe nembiza. Yeah. Ngoba iBrian asivimba sayitya Sunday kakhulu. Xolweni bethuna ayiphinde yenzeke. Ewe please. Nanku mama ugcina uyapheka. Nanku tata ugcina nanku sibari womzi. Hayi ke. Preparations underway. Nanku tata omdala. Nanku tsikulo hiya. This fresh tent AC for our visitors. Oh, the weather is weathering, son. Woo. Oh. Nalizibazana. Noma nxanxa. Nalizibazana. Yey, saze sife sithabe thungi. Izibazana eligowayo. Imina. Onke kwami kumile. Hawu Kodwa ke. Siyaqhubeka Ethembeni siyaqhubeka. Mase ningibona ngena uRock. Ningangijali. Saka wenza idesign nganami yakhe binhle kanjani. Ningangijali. Neduku lakho lenze kwa ART. Okwamanje but uJehova ukhona. Noma nxanxa uno. Hayibo zibazana. Wema. Hey, uhambe mama. Uyakula kwelahle. Ayikaphendula ingane. Kaloku uyibambile ifoni ukuthanda. Wathini? Wakudroba xa ivuka nguwe on. Wafika. Kanti kuzume. Akalala umuntu osali kwekwe. Akalala umuntu osali kwekwe uyaphenguza. 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 Umuntu osali kwekwe. Ah! Okwabelunywa. Naba kuthiwa ngulunywa apha. Naba kuthiwa ngulunywa kwi-vlog.
Yeah, mfikile. Yes, no. Iscore Chomi. Ibingekho iplay. Ibingekho i-Red Bull. Funa le Xhosa. Because le ntswahla ibandayo no ndifuna ukhupha ijezi. Preparations underway. Hello baby, akamhlela umuntu bethunana. Yo. Hey block. Unqaba nini? Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oi. Mama kaputukala sondela aibo mama kaputukala aibo we mama kaputukala hey bengaindoda Iyo bapha bazali 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 abanxiba gama abanxiba mama Ngiyagqoka mama. Hayi i-designer kuze kwalunga Mama,
sithathe umntanam ndimxela ngedesigner wenza ibhiding uyazala nozalwa hayi manje itshomi siyamkhupha yo hayi bo uyaphangela manje uyeva uthi umlungu wakho uyaphangela manje iyaphangela ingane manje guys hayi manje iyekwe mama kodwa ibunxibe ezinye ngwagqibezelana noba esi-black and white onaso esino-black ntontoni spelling ye mama kanje nga-last time ngicela kube kanjalo turn around yes ndiyathanda ndiyamazi kuyaboyika abantu Hi guys, the time now. Have to. Sana late. Can't was no so my dress was in town. So get ready with me. I'm gonna wear this from my store. I'm wearing this. And this is the apron. So yeah, from my store I don't know which is which print
no. Yes, Mama Zumbo. How are you, baby? At last, ma'am. Oh my God, I'm going to try and I let off and just. Oh, yeah. Mama, I'm going to listen. What you get? I oh, save phone. One cousin and coming as I saved daughter. Nifuna ngitshintshe ubrand wami manje. Ndibe ngu-side girl. Bazana gqitha izinto yayo. Sizayithini le nto? You are not catered for. But you're not catered for. Yiza ke mntana mntana ngothi khothi ngitsela. Abasekhona isihlahla. Noba ivele kancinci mjasi nje kululeke lokhu yebo enye irayithi noba ihleli yona akusiwona ubuhlalo akusiwona ubuhlalo liphi kwethu sihlohlile ka ngavele ngachameka akusiwona ubuhlalo we mama ngavele ngachazeka ilalilale ashela ntizomzulu yabika amagama mnani ngavele ngathatheka Nashela ntizomzulu yabika amagama mnani ngavele ngathatheka Ngishelwa yibhinca leKwaZulu obafungizolukoma Mina ngishelwa yibhinca leKwaZulu obafungizolukoma Sidudla uMercedes kushila msidla imali yesokisi esentini Sidudla uMercedes kushila msidla imali yesokisi esentini Sidudla uMercedes kushila msidla imali yesokisi esentini Happy birthday, B!
Thank you, my mother, my Happy father. baby. More money. We want more money. We want more money. More money. Is that cool? More money. Look at my money is coming. Good job, man. Which Dango, I'll turn around. I'll turn around. Turn around. Ngale. Yes, Baba. Yes. Yeah, Eva. Kosi baby. Basentente nabazali. Unganikelanga simphakela. Ngaba bebrosa wena. Siyasebenza njalo. Sadala wena ngoku. Cela ke sizana umfundisi Manyanya umcimbi wedeko awufutshananga. Lapha kwasemkanduli. Ufuna imfeno. Yazi emkanduli vele nje. Cela ke samkele Picholo. Cela samkele usisi Yaya. Oh, betunani utitshala kahle. Yaya. Uphi? Use kitchen. Yena esuka from ubutishala basecaweni, which is from Sunday school mhlawumbi. Yeah. Usisi Yaya ezingaphambili. Uyazi ingoma. While usisi Yaya izoyicula vlog. While usisi Lock. usisi class teacher prof Dlulani okanye Mr. Kahane akekho Kahane no abekho. Okay, cela ke samkele usisi Yaya ezingaphambili athi gaba egameni likaJesu. Amen. Isekhona worship team, ningalinjusi worship team.
Uba ungomshweshwe buyela phansi. Uba ungosigoba buyela phansi. Sigida ngemali futhi apha. Cela lesiqale ngomshweshwe. I2 mzala katata. I2 I block my bacon. Hayi no! Loyiso! Ngalana mangisiyabu. Sapha, uyengathi yena ibambileyo nje umlo. Straight to front mntana wakho. It's nice to be here. Hi, Salalam. It's nice to be here. Umgidi land. Zanenzisa indaba uzosho ukuthi bayibuka. Sizipho. I-vlog le. Ndiphinde ndiqale ngenhloko yekhaya. Ndibulele utata uVelembo eChameni. Uzuthi iChamela emva kwayo yonke lento ukuyoziphophotha nje uthi mawutofoto. Mkhulu umsebenzi owenzileyo tata. Futhi usaya phambili awukazuyela. Nkosi tata. Nkosi. Ndiyebuthi xa ndimbuza mkhwenyana. Amen, hallelujah. Uphiwe imali sibari. Ke ngoku izibazana lokwenyana. Hayibo. Elazibazana ndibulela ngento yobana alithanga xa libonwa lisoka lisiya emzini wathi umntana uzoshiyeka nomakhulu aze umakhulu athi asawungabikho umntana angazazi uba makaye kweliphi icala. Xa ndibabukela babantu everywhere they go uphayana uqhuma unxithi isikipha ezigreen unxithi igeke iishoti ezikhakhi unxithi Lacoste ubomi bayazenza uyobhejwa jo idlala ngabo ebomini. Bulele ke ngoku umama ongumama nawe uyaphiwa jo. Hey azayo phinde
ayovuselela izipho zakhe. Amahlanu namakhulu sibulela ngawo. Elokugqibela Mthumane nathi kumthuma simbiza Mthumane. Just for giving birth to a boy. Umuntu ngami uthetha ngendlela eyahlukileyo kodwa ethetha into enye. Elam liza kuthi pha kusanzwa izwi likaYehova malibe sisibane senyawo zakho, libe kukukhanya ezindleleni zakho, ngoba ngoku uthathe unyawo olutsha. Awusuhamba ngola nyawo kuhamba ngalo kwezinyanga zidlulileyo. Uyihambo yakho ke bhuti, inyawo zakho zijonge, ngoba uzawuthatha endleleni udibane nabantu abathi masithathe this direction. Uqale ke ngoku uphakamise ii-values zakho, uzazi into yobana ungubani na before abanye abantu bacinge uba bayakwazi ukuba ungubani na. Uthi ube honest nenhliziyo yakho, uthi respect your family. You must never ever utata uvelon uokuhle umakhulu wakho ungabaniki i-respect. Badlala indima ebomini bakho notata wakho lo uhamba nomakhulu wakho. Nkosi sithonga le 200 imali xa seyikhona i-change. Ndona mampinga. Chomi besizene sika sityelele mtshana chomi yam. Kaloku ifika chomi amafutha awekho right for umama. Kaloku. Sokuba ejimini. Kuthiwa masakuba ejimini ke benana amafutha uthi ukuthi. Hayi sithi apha. Imali cela ubambe. Kuthiwa ndinguvlog. Yelolo. Kuthiwa siphake. Siphake sisetenteni okanye sithini? Unikele iplate. Naba abaphathi bebraai. Nawa TikTok nafumaneka ngene. Nawe uyafuna TikTok? Ngabani cho? Nangabani? Ezibani? Kanti. Una TikTok kanye wenzekani ku? Uyawudlala nawe ndiyawudlala. Ufuna uba TikTok kubani? Ufuna Instagram, uYouTube. Welcome to Emalahleni. Wenza Tell you boy.
Ufuna uzibona uyi-influencer. Ubugam. Sithini ma? Hey before ke cela usiqale sidishele ke mfana. Siya pha. Phak. Jonga, jode tata bugam kuyaphaka. Masesikhibale basiyazibeke sisezikhona. Mampinga. Kodwa sisikhibale benza. Ubizwa ba? Wena Zibi wings. Zibizwa ne-wings jo. Ecaleni mayibe ipom ngapha ibe yi-wings. Guys, hi guys. Just an update. Oh. Yes, it says my God. So yeah, you're going So yeah, guys, just an update. Hi, mommy. Please subscribe. Please subscribe and like. Yes, please. Yes, please. So yeah, guys, let me just show you an update. Makumalo. Uyaiva. Wathwala ARD ngoba noma zithela iduku zakhe zami lo. Akhoda ibingenayo. Ela bafikayo kodwa. Just take it. Ngoba this one yabona uyathanda. Uzayazi aba sisibane phansi. Ayinala ngibelithi. Ubazamela take away. Hey. Colors. Hey, what please? The keyboard. Basically the speechless. Island. But and no funu uthetha is that ndiyabulela to my fathers, both of them, for being my source of wisdom, to my mother for being my pillar of strength, and to my entire family for supporting me throughout this entire journey. Ndicela ubulela kuni nonke for coming, and I hope you enjoyed Olusuku lo bhiyoza lwami. Thank you. Hey, kakhulunywa mntanami. simshayela izandla futhi.
Cela ke utata umntonintsha. I-vlog, uthi i-vlog. I-vlog. Uyabukela phofu YouTube. Watshomi yam ndiyakulayika nje. Oh. Ukwazele phaa. Awulazela mdadweni maphuma. Nyani? Undibone before. Ubone mna. Oh. Hayo. Guys, akugodukeki. Guys, nibabonela abantu abanquma eyadi apha bangakanani. Buy those dogs. Buy those dogs. So this is dogs too. Yeah. Yeah. Nanku myeni wami. Yo bethuna. Sanombuya go. Nanku myeni wami. Asiphakelele umyeni wami. Kosuke ndidlala umyeni wami. Hayi. Usuke emsebenzini. Obo ngikhona uyawudla nami ona. Nami ngikhona. Baby ngilala. Indoda. Yho. Indoda fukuseke. Nanku myeni wami. Ngoba ngibuza ngokuhleliphi yayibona. Wena uzithwalisanga right, uthwalise Kaloku ndithwale ebona yami iqine. Asiphakele nomyeni wami. Okungahlangana nawe sithandwa seze yaphola inhliziyo ya okungahlangana nawe sithandwa seze yaphola inhliziyo ya nakuwe ngicela makubheda ubokho okungahlangana nawe sithandwa seze yaphola Good morning. Hayi sana. Nawuxola sishado ezi kukho ilanga. Yo guys, yesterday it was Ngidi. Today I didn't go to church, but I am tired son. I'm not gonna be of use. It's also so hot. Dehle estopini because imoto le yami besishiye apha because i-lights zayo ebusuku they are not good, so we used one car. So my husband is at church bazobuyela apha kodwa, so yeah. Okay, uyeza kodwa ugama uzondithatha, so ndilapha estopini ndiye ndakhwela iteksi akushushu. I think nelanga. I think ndiyotya inyama qha at this point in time. So yeah guys, mhlawumbi I'll just walk. Kodwa ugama is coming but andikamboni ephuma ngoku kuyabonakala kwakhe. Kodwa bethe uyeza ke. So yeah guys, masambeni. I am so tired. I'll show my outfit xa ndifika. But it's this skate esingobe ngobe kuphunywa. Just that I didn't put that thing get red on top. Then my t-shirt saved my koti. Yeah.
So yeah, guys. Okay, welcome. Okay. Yeah. Akaphuma kwamoto. Anginansi ayiphuma. Khona phuma ndizolanda. Wabese. Sizotya inhloko, ugeme. Sizokhamba. Yo. No, ngiyacaba abantu bayakhonza mina ngikhonza ngizifuna apha. Yeah, ke ubunifuna apha ngowenza uhlazisa ngami ngo. Pheze ekhapha. Uhlazisa ngami ngo. Jonga la susu kule couch ngibona ukuthi bakupheze. Yintoni? Bo. Yo, hayi. Ungenaphi namampinga? Uya kukorobha. Hayi bontombi. Ikawe sisiyakufuna ba iworship team ayiphelelanga. Mntanam khanikhalesele ngathi ngiyabandayo. Aniselanga nix ndifuna ukukhalezisela. Kama ninyathela uphinde ukorobha. Ndivezela le nto ingavezi ngoba yayithele camera. Why? Semgqomeni awumgido namhlanje mos. Ndifune ngicela ijuice. Ikhona ijuice? Hayi soze ngabikho ijuice kaloku. Hayi inamhlanje mos umgidi. Ne? Khoyila lisakanje mntana menzela Avela awu yangithanda yemali izilizi. Wena ngurip beautiful. Ngingaba iyalawula ngizolo aba sisinabanika imfanelo zabo. Bafuna sabanika sabakhulula ngomgidi lento. Ntoni ngoku? Ngomgidi lento. Ipuli tata ubelembo sicela ipuli ngoku. Sibe sizochila apha xa kusho. Hayi imali yona ikhona soba usithi ngababa unemali intoni ezithethayo. Zintona lazithethayo. Lokuthuma jonga. Yo ekuseni ngomgqibe. Mabubuza. Uphangele ke mntana maza akafumana iCommission. Oh mntana basendibheyini. Kanti kube ni-eziyopeyisa abantwana bethule. Yo. Sisicomber. Yo. Ha. Umgidi ubunina mama unamhlanje xa. Oh. Nangu ugeme. This is the real game. Huh? Guys, zange ayibona inyama engaka mina. Ayisanomgidi namhlanje mina. Hayi. Hayi. Bade baphethe amabhakethi. Hayi. Hayi masibashiye ngoku bena. Abafuni bamba abantu kwabo ke apha. Siyahamba kathi. Hayi man. Sibalo benziwa kanje. Ndikulawula ngalomlenze. Yo. Nomlenze. Nonogwaja ubuthutha ezinkomo. Ndikulawula ngomlenze. Yes. Wema no carry pack. Unikwa nje unogwaja. Please. Mandihambe mama ufuna umuntu uhambayo kakhona. Hey mama, asibonge bafethu. Asibonge. Awusibalele uvlog, Usebenzile. Ngiyabonga kakhulu ngegama lika Jesu. Ayibonana kwenye vlog elandelayo. Siyanithanda ningayeke usikhasa support i-ads zikagama wami guys ngicela ningazikhathi because ngifuna hole awuthola umholo ngizofuna ukukhushwa uma niskip ama-ads andizukhutshwa guys ngangasikhip ama-ads. See you on the next vlog. Ifa ngumlenze. Isinda ngumlenze.
Unogwaja angathwala inkomo negusha asinda ngomlenzane.